abakureba nkore media abahagizi banje ni mbeta mwije tube hamwe ebiro 20 yo kwakana eraba Easter Sunday gates zirigura ku gashamushanju mpaka twendere nkashayibirwekero so izoberyo ni mbeta mwaharga cyaki mwaheza kufuna ranki mwije tushemererwe hamwe kandi tuhereze mukame kitinisa izobane ryo kuvurira injiri abeshongoza baryo kwe mwena mwije tube hamwe izoberyo abareba Ankole Media TV kandi na nabarebi abarukunkunda fans banje nabarukunda Jack Bwemi ni mbeta yes ninjagaruka kubeta mukundi konkera izoba nija kubeta habwa Jacqueline Bwemi aha concert yina nabagambire ebiro 20 omunyu mwengura Gardens ebiro 20 yabe Easter Sunday kutandika shamunana zihangu abana bato ni 15 zonka abantu bakuru omutwaro then VIP emitwaro 5 emeza yemitwaro 50 na miliyoni izo hajiro mu rugwa mukamizo beryo ruhangana ija ko mucaninja kubandi yo gamwe baraba Ankole Media mu rugo mwakora nato gumurukora ni makumutachirumwe kintu konkamwe bare munonga press conference yo yabonera munonga abantu baraganisa ngomba kusupportinga Jack Bwemi nanyinyowe kenyini niza kubantu ho ebirebi emukureba ha ibiro 20 Easter Sunday I'll be there myself nza kweshongora nza kutagurira abo kucumanya mwere kintu nakisa kubakawa Yes, all right. Amazina ni MC Mashweko kandi wa Ankole Media. Mwe bari munonga mwe bari coaching Ankole Media TV kandi izobere twatiri hari nyumwengura Gardens press conference ya Jack Bwemi kandi ko kumuruka kimanya ngwe bero 20 byo kwakana Easter naza kuba aine so yamani iburiyo moyama arakomanya iburiyo moyahurireho kandi ni tuntongera kucyamya kweneza kubero kandi kwereye mane kandi tongera no kubeta munonga ngo mwize nkoko riza twatiri press conference twaje ngo tukurwa tutagambireho nawe reka banza tugambire mu press conference ya gendeta twakwakira yawe bari munonga MC Masheko nashemerwa kushanga abari kutureba nashemerwa munonga habweri izoba cyo kubanza ntanga atensi yanonje bose reno bagira ngo injura wani umwengure injura yabaka orahamashita kwakanye mwazyo no batubyo mu kisibo so nyumwazo ngiro mu cyaki nagambira mukama ntaza press conference yanjye hatatonya ho nitondo kandi urahanga yakikora ya tensi yanonje injura ati yagwa umushana tugwa bamwinji buri kimwe cyo nakyagendaje sure yaba successful abantu abariyo kwe abarukorera Ankole Media abafans bawe no bagambira ki abarukorera Ankole Media abahagizi banje ni mbeta mwije tube hamwe ebiro 20 yo kwakana eraba Easter Sunday gates zirigura ku gashamushanju mpaka twendere nkashayibirwekero so izoberyo ni mbeta mwaharga cyaki mwaheza kufuna ranki mwije tushemererwe hamwe kandi tuhereze mukame kitinisa izobane ryo kuvurira injiri abeshongoza baryo kwe mwena mwije tube hamwe izoberyo ore munonga omuntu ori nko kweryo muri mbara ninga ya social media ninga ya hand hona konka arukwenda kutunga ticket kutaho muso yawe nabasa kugitungata abaryo ko barkwenda tickets omuri mbarara no zari Ankole Media offices niho kubasa kujiha kandi waza contacts zona zirya ha mikutu yabo kandi woryo mu rushenyi no za JL Stationery Shop aharkatungu opposite na Cyambogo University ahaduka hono kushanga tickets no kushanga t-shirts no kushanga buri kimwe urukwenda kugura nka t-shirt nabana gitunigera zingaye kitogi ninga shati no kitogi nkeje eje cyo ezino bagita ezitweregerire yiwateka kitoge cyawe okay one onda t-shirt etine kitogi eryari yebene neceka kandi ine kitogi ne mitware 3 yes hari abana noreba nanka show za gospel tuba twine abana twine abantu abakuru twine ababaha abahigura bakweta aba VIP nabakwenda kugura tables tinkumanya aho tubonije ko bashashura bata abana naza ko bashashura 15 abakuru barakushashura mutwaro VIPs ne mitwaro 5 tables twine ya mitwaro 5 twine ya miliyoni 1 iyi mitwaro 5 nestamisa abantu 5 kandi ya miliyoni nestamisa abantu 8 air drinks na fruits webere munonga nane ngushaba hotels tugamuka tubiri tushatu abareba bawo nabareba Ankole Media abafans bawo nabareba Ankole Media turukwendera
abo bari munonga abarebi bankore media kandi fans banje shuware mutwire numwenda kureba Jack live izoberyo ndi abanyine live band kandi nabanyine culture team abo kwa music yanje divided into two mu parte ya gospel praise kandi mu parte ya culture so izoberyo ndabeshongora live nyine live band kandi kundi heze cheke cyo kubanza ntahe mu na culture team turukutagurira ebyeshongoro ebya gospel ebyo mu kigo mu kinyankore mwe nizo aryo kushemererwa mwije tube hamwe mwije tugire mission irabe mission bwene abantu mwije mazima mu supporting kandi gospel yanje ebase kugenda mimisho nane kusaba ugira ko akuki wagambiraho muri bafani ya abarebi banje nabasimire kandi ninyongera kusima sponsors banje TV West na Radio West mwe bari munonga okunteka mu support mukateka mu hagize bwanyu buzumazima rukunde gumoho kandi nimbasima habwa abeshongozi bono on behalf of other artists nimbasima numutu yamba TV West mwe bari munonga numukahangari kandi ninsima nkore media manager wanje DM Shaga ninga Ronald amutire amberireho kandi nuwa kupromotinga music yanje okujubashya ninyenda kusima promoter Nicholas okuruga umurukunjiri ogo nuwo muntu wanje warukunjiri orukusindikirokwe ninsima MC Katara okuruga mu Bushenyi ababona n'abashija abarukumbereraho ninsima Amoni TV West mwe bare munonga kubananye no kusupportinga music yanje nyoti nkwe basise ejo team nenyamba ninsima abankore media na comedy ebembirwe MC Masheko okwatirora life kabaka hariyo off savage rya kamera mo bare munonga umurimo gumukora okurebuka ngo music yanje atambura yakabura hamwe hona ahinta kubasa kwika rukundo egumeho kandi ninsima abeshongozi batahibanje mwe bare kumbereraho kandi umwena nimbeta izoberyo tindkwenda kuzonzora mu beshongozi umweshongozi wena hori izoberyo nimbeta mwije munsagike mwize tube hamwe mwize tushemerwa hamwe tuburire njiri kandi nanyenduho kubabereraho umumbera yona rukundo egumeho mwe bare mnonga. Yes, alright, amazina ni MC Mashweko kandi wankore media nimbasima munonga mwe bare munonga kugumana watching ankore media kandi ko kuna nawe gamentereza twaturiya press conference ya Jack Bwemi kutwaba turohara beshongozo benji kandi hariho umweshongozo bakweta kete mukiza na wizoberi yeje yakaho yajya tukinkubasa kubara press conference ya Jack Bwemi konga twaje tukugenda tukurugaha tutagambereho nawe akatugambira we ibintu yabereye bata byatambara bita press conference ya Jack yagire bata yatambureta twakwakira yebare mnonga Mashweko kunyakira kandi nabakutureba nabakira nabakunda abahagize banje abahagize ba Jack Bwemi abeshongozi batahibanje mwebare erizobe kintu cyagenda je mnonga twagira press conference ya Jack Bwemi ahagwa concert ye yebiro 20 byo kwezi kwa kana ni Easter Sunday ngenda ngo cyukwateje ebintu byagenda je abeshongozi bija twayore ko mutuma ogogo kukwatanisa ogogo akikwenda kubuza kwaho abeshongozi bagusipimone mu kikora mututureba abeshongozi abande kuba kuza kwijanka ari kuzafutegeka show abamwe babaronda ababasakira abandi bajya konke mu gospel artists nindeba mwena or kukora mwena mwisha no mukikora muta itwe ko kugambe kigambo gospel hatoba wampa answer yes nituburire njiri mwene waburire njiri enjire eyebembire njiri zona ne ya rukundo because ekigambo rukundo nikikomera nebigiragiro byona so wene rukunda hamutumane kujema ne kuforcinga naba nindeba Jackie nimureba nkamwine mawe naba nindeba Mashweko ninkurenka munyanya so aba gospel twantu burenjiri yes na wasa kweshongoro takuburenjiri kongito awurukumanya ngo naye shongo ari kuburenjiri ogwo mutuma gushemye kuba ogwine kana nyeshemye kuba ngwine webare munonga webare no kugira umutima muronje bafana bari okwe bafana bawe ningashi abareba nkore media TV no bagambira ki abareba ankore media TV kandi na nabarebi abarukunkunda fans banje nabarukunda Jack Bwemi nimbeta yes ninjagaruka kubeto mukundi konkera izoba nija kubeta habwa Jacqueline Bwemi aha concert yina nabagambire ebiro 20 omunyu mwengura gardens ebiro 20 yabe Easter Sunday kutandika sha 8 zihangwe abana bato ni 15 zonka abantu bakuru omutwaro then VIP emitwaro 5 emeza yemitwaro 50 na miliyoni izo hajiro mu rugwa mukamizo beryo ruhangana ija ko mucyane ninja kubandi yo mwena beshongora ninja kubeshongora byo ne muri nshaba ebari impereza ndiya beshongora nebisiya nebukuru mutakabura
nani nkushaba turukwendera uramutse bafana bawe n'abareba Ankole Media kandi ubahe no tugambo tubiri tushatu tukwendera. Okay, mwe bare kutureba kandi Ankole Media yo ekitu no kubasima mwe bare kutusupportinga kutupromotinga ahi mutari tinkumanya twakobera tukaba twabuzire Oria kada tukunabire mbuzire wansherra wambona mwene mukatusherra mwatubona mwatutaha mapu twaburenjeri mwe bare mnonga abahagizi banje mwe bare kunkunda team media radios TV okutere byeshongoro mukapromotinga nutusima tine bugariciro ahasigara ntubendeza okutebekanisa no kweteka tekera concert kandi nanye handi hace nija kubagambire kimbateka tekire nkabafana banje nangwa hene bimbire narebere yoko social media twarebe nkaka post uko mbere nakarebere na wana no yibaho kake ukuyona ntenzire kubizwanza ne bya Jackie ko kamwe okay nzako ebirabiri na mushanjo kwa mushanjo twargo mwa Jackie ntimanisa ngutwaza kwetebekanisa umutumano go gumwe musakucihaho mu nyumwengura tuchitwara mu Ajip Motel okwa mushanjo save the date yebare mwebare mnonga abarebitu Ankole Media kandi mwebare guma no watchinga ni kujya ntebe rungi nebisa noza guma no bishangari Ankole Media fair Ankole. Yes, all right, amazina ni MC Mashweko kandi Ankole Media twaturiya press conference ya Jack Bwemi rizoba ebiro 20 kandi mukimanya ngo shoye yene biza kwa ebiro 20 byo kwakana aha ni umwengura gardens nimbeta mwije mwingi kandi mwije muhagire abakwana mano mweshongoza umunyu wa gospel kandi uyishongore beshongore bingi bikutumuriza bikutwataho bikutugara mu mbabaze konga eriza kuna abantu ni nashanga ho team Ankole Media kandi baboroho bingi nyenda buriye mwe atugambire we press conference yagire batanze kandi maze no musijogu yanjira amazina ugambe press conference wagire bota nakwakira reka ninye kubatara ni kukwatira amazina mahitanga burizo mahita Mr Life Kabaka uri Ankole Media mwe bare kwiza aba aha ntweta abantu mwena mwize muhagere Jack Bwemi mwene conference area kabimunonga akaba abantu bona babari aba bloggers abamanyamahurire bona babari nture mwene kintu cyabire cyamani cyatangiye kusemerwa buri kimwe cyone ebere munonga atwazamushye kandi umutsi wa mani mpangare mani rekunda kusumayirengamo nekunda kusheka mejo aha yamugamba abantu amazina gawe na press conference wagire bota as usual amazina ni Sarah 256 result ya press conference ya Jack Bwemi kuba binjira mu kimango bero 20 byo kwakana ayino concert ya ni umwengura gardens so bantu mwe abayigizi bitu abayigizi ba Jack Bwemi na nima bakureba comedy zitu Ankole Media comedy nimbashaba na rukundo mpango mwije mutagere bazima muhagero mukazogu mazima na ishongora je munonga wewe mnonga twagumizamo twazamushije wa manogo Eshaya I myself is by promoter ekatu aturiya press conference ya Jack Bwemi nitwaro mucya kuba manyisanti ebiro 20 byo kwakana turiya ni umwengura mwije mbase kuba numuhagera omucyara kazogu Jack Bwemi right twabona MC Jogo kandi ogu no mushiza mugufundo reba ariyo mbandi nambwe no bwayemera kitebe numva numurebo kwa social media kutrendinga mnonga so mbwenu reka tuyambere we yabere bata amazina nabanyataye MC Katara kandi na nyendiyo mwaba Ankole comedy kandi press conference yabonera ruyare abo kuba amana gunashanga nyine nashangana batayibanje bagine kandi bayoreka kuba kunda Jack Bwemi kandi kuba kuza kumuhagera abantu abariyo kweno bagambira ki abantu mwena nimbagambira nyo witunhare nkabe nintaha kurya Easter nka Easter wo kugira ngo harwe kivuru cya Jack Bwemi tinkuza kutaha noza kusigara mbwene ubona bije Easter tujukwatara mpaha tagere Jack Bwemi nakwetegereza we bari munonga twakira umushongozo mana kandi oguno batere nindira wabeshongora cyeshongoro aberetera kandi baketa bye bye mze musakinga reka banza yanzure kandi agumise magambe we press conference ya Jack Bwemi yagire bata Yes, amazina Nasbo Yuji owakweshongore hero ronda netsi waka nindira yes nashemerwa munonga abwizoberi kandi obweninyeta abantu mwena okubasa kuija kushajika Jack Bwemi ebiro 2020 byo kwezi kwakana eriberi Easter Sunday ninga bingi mbongeta Pascal so muije tushemerero hamwe right twagamizamu ayakira mushamukuru ogu Of course, amazina ni MC Biringami Mgwamisho nyana kumaisa Jack Bwemi live in concert. I'll be there. When so sister brother, make sure to wiza wa supporting Jack Bwemi. Tukwebi guma izatu zunwa izatu rokuke batutera muziki tishaberwe.
Yes, ngabaretero ndizo mushamani bamweta a Bright Bid garuka the hit maker. Yeah. Yes, amazina ni Bright AB Nkaburijo nanye ninyenda kwita abantu mwena aha Easter kuza kuba kuriyo kuzoka kwa Yesu Kristo. Yesu naza kuzokera aha ni umwengura omukonsert ya Jack. Mbona hano hona tine hari kuza kuzokera? Naza kuzokera. So ebero 20 kwa kana Easter Sunday muje twena tuyeshanga aha ni umwengura Gardens tuhagire Jack Bwemi omweshongozi witu wa gospel. Bare mnonga kandi amazina MC Mashweko Ankole Media mwebare mugumeho mutakaragaho. Yes, alright, amazina ni MC Mashweko nkukuna nabagambere kandi ogunwa mweta Asa Kawempe. So nawe abari aha press conference ya Jack Bwemi na nenjangu nawe reka tugambire we press conference ya Girebata kandi aramutse hunari ba fan beye ni abari Ankole Media. Ya webare MC Mashweko amazina ni Asa Kawempe ko wagambere gospel artist. Press conference ya Jack yabonera munonga mwebara ba Ankole Media mu rumo gumwakora nato gumurukora ni makumutachirumwe kintu konka mwebare munonga. Press conference yo yabonera munonga abantu baraganisa ngomba kusupportinga Jack Bwemi nanyinyowe kenyini niza kubanduho ebirebi emukureba ha ibiro 20 a Easter Sunday I'll be there myself nza kweshongora nza kutagurira abo kucumanya mwere kintu nakisa kubakawa. Yes, abariyoko abarukorera Ankole Media ningashi abatwentu abariyoko abarukubasa kwandi benda kwijo musho ya Jack Bwemi no bagambira ki nimbagambira ngo mukwate saha turigura shayibiri zakashesi mukwate saha mwize mutahemu abatone 15 mwene urokwa kureba achipandeki no bireba byegambira mwene nakwetegeza ntende bugambo bwa bubere bwa muhero urukwenerera mwene abahagize ba Jack Bwemi abahagize bitu twena ntubakora arurwa n'uruganda ningano nyankore omuryanko ntubeta mwije ebiro 20 byo kwa kana a Easter Sunday raber Sunday muhajiro mweshongozi witu webare mnonga webare Asa Kawempe kandi abo Ankole Media muzina ni MC Mashweko mugumeho mutakaragaho.